Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo biyemeje gushyiraho urwego rwa gisirikare rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge kemeranyijwe mu kwezi kwa munani uyu mwaka gasaba ihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Congo. Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo biyemeje gushyiraho urwego rw'abasirikare rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge ko muri Kanama 2024 gasaba ihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abagize uru rwego barimo abasirikare 18 ba Angola, 3 b'u Rwanda na 3 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu ni umwanzuro wafatiwe i Goma mu nama yahuje ba Minisitiri b'Ububanyi n'Amahanga ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda ndetse n'uwa Angola nk'umuhuza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yatangaje ko bakurikije ibyavugiwe mu biganiro ku mpande zombi hari icyizere cyo kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Muraganiriye na Congo ariko ibiganiro nk'ibi byahozeho n'ubundi byagiye binaba inshuro nyinshi. Kuri iyi nshuro tugire cyizere ki kuzahuka k'umubano hagati y'ibihugu byombi n'ibibazo byagiye bigaragara? Uyu munsi ntabwo byari ibiganiro, ahubwo kwari gushyiraho urwego rushinzwe kugenzura akagahenge ko ku itariki ya 4 Kanama. Rero abagize uru rwego ni ukuvuga abasirikare 18 ba Angola, 3 b'u Rwanda na 3 ba Congo bashyizweho. Tukaba twizera ko bazadufasha mu kugenzura ibahirizwa ry'aka gahenge ceasefire kugira ngo tugire amahoro muri iburasirazuba bwa Congo kandi ryo twifuza. N'ubundi intambara yarubuye muri ino minsi n'ubundi agahenge kari kavuzwe. Hari icyizere gihari uko mwabonye ibiganiro hagati y'impande zombi? Icyizere kirahari. Dufite indi nama ku itariki ya 16 zo ku kwezi, ngira ngo tuzakomeza mu nzira y'amahoro. Uru rwego rushyizweho nyuma yaho mu byumweru 2 bishize imirwano yongeye kubura hagati y'umutwe wa M23 na FARDC ndetse n'indi mitwe irimo FDLR na Wazalendo. N'ubu imirwano iracyakomeje muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Icyemezo cyo guhagarika imirwano cyafatiwe mu biganiro byahuje abahagarariye guverinoma ya Congo, ya Angola n'iy'u Rwanda ubwo bahuriraga i Rwanda tariki 30 Nyakanga 2024. Amasezerano ya Rwanda akaba yarasabye impande zombi guhagarika imirwano guhera tariki ya 4 Kanama 2024. Abadepite bemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko rizagenga serivisi z'ubuvuzi, ariko basaba ko ingingo yemerera ingimbi n'abangavu kugira uburenganzira bwo kwifatira ibyemezo ku buzima bwabo bw'imyororokere yazasuzumwana ubushishozi. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo biyemeje gushyiraho urwego rw'abasirikare rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge ko muri Kanama 2024 gasaba ihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Congo. Abagize uru rwego barimo abasirikare 18 ba Angola, 3 b'u Rwanda na 3 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu ni umwanzuro wafatiwe i Goma mu nama yahuje ba Minisitiri b'Ububanyi n'Amahanga ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, u Rwanda ndetse na Angola nk'umuhuza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yatangaje ko bakurikije ibyavugiwe mu biganiro ku mpande zombi hari icyizere cyo kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Muraganiriye na Congo ariko ibiganiro nk'ibi byahozeho n'ubundi byagiye binaba inshuro nyinshi. Kuri iyi nshuro tugire cyizere ki kuzahuka k'umubano hagati y'ibihugu byombi n'ibibazo byagiye bigaragara? Uyu munsi ntabwo byari ibiganiro, ahubwo kwari gushyiraho urwego rushinzwe kugenzura akagahenge ko ku itariki ya 4 Kanama. Rero abagize uru rwego ni ukuvuga abasirikare 18 ba Angola, 3 b'u Rwanda na 3 ba Congo bashyizweho. Tukaba twizera ko bazadufasha mu kugenzura ibahirizwa ry'aka gahenge ceasefire kugira ngo tugire amahoro muri iburasirazuba bwa Congo kandi ryo twifuza. N'ubundi intambara yarubuye muri ino minsi n'ubundi agahenge kari kavuzwe. Hari icyizere gihari uko mwabonye ibiganiro hagati y'impande zombi? Icyizere kirahari. Dufite indi nama ku itariki ya 16 zo ku kwezi, ngira ngo tuzakomeza mu nzira y'amahoro. Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Uru rwego rukaba rushyizweho nyuma yaho mu byumweru 2 bishize imirwano yongeye kubura hagati y'umutwe wa M23 na FARDC ndetse n'imitwe bakorana irimo FDLR na Wazalendo. N'ubu imirwano ikaba ikomeje muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Icyemezo cyo guhagarika imirwano
cyafatiwe mu biganiro byahuje abahagarariye guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Congo, Angola n'iy'u Rwanda ubwo bahuriraga i Rwanda tariki 30 Nyakanga 2024. Amasezerano ya Rwanda akaba yarasabye impande zombi guhagarika imirwano guhera tariki ya 4 Kanama 2024. Abadepite bemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko rizagenga serivisi z'ubuvuzi, ariko basaba ko ingingo yemerera ingimbi n'abangavu kugira uburenganzira bwo kwifatira icyemezo ku buzima bwabo bw'imyororokere yazasuzumwana ubushishozi. Ni inkuru tugezwaho na Jean Paul Maniraho. Impaka nyinshi zagarutse ku ngingo ebyiri zimemerera abagore gutwitira bagenzi babo badafite ubushobozi bwo gusama mu buryo busanzwe, ndetse n'irebana n'uburenganzira bw'ingimbi n'abangavu kubyerekeranye no kwifatira icyemezo ku buzima bw'imyororokere. Muribuka ko iri tegeko ryaje mu nteko rivuga kuri reproductive health, rigasubizwayo hasabwa ubushakashatsi bugaragaza ese koko ni izihe ngaruka, ese ku myaka runaka biremewe, ese mwaturimitira imyaka yavuga ngo bakwiye kutangira gufata ama contraceptive, cyangwa se ni bose nta kibazo, ariko ntitubibwirwe gusa ngo nta kibazo muri teori, tubibona muri findings za research yaba yarakozwe, wenda tukaba tuyitegereje igihe itegeko rizageza kwiga muri commission. Icyo ni ku buzima bw'imyororokere. Yindi research nibaza nabyo bijyanye n'imyaka yo gutwitira abandi, nabyo wenda nabyo ntitubifate muri teori bivuga ngo kuva hagati y'imyaka 21 na 40 nibo bemerewe. Kuki bitaba 21-35? Muri teori zacu murabizi tuzi ko za grossesse à risque zitangira wenda kuri 37. Kuki mwabirengeje? Ibyo byose bifite ubushakashatsi, ariko niba buhari mu buduhe, niba budahari wenda twiga ubundi buryo. Guverinoma y'u Rwanda yateguye umushinga w'itegeko ivuga ko umubare w'abangavu baterwa inda zitateganijwe wiyongera bitewe nuko ingimbi n'abangavu batabona amakuru mu bijyanye no kuboneza urubyaro n'izindi serivisi zerekeye ubuzima bw'imyororokere. Minisitiri w'ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana avuga kandi ko uyu mushinga w'itegeko rizagenga serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda wahujwe n'uwirizagenga ubuzima bw'imyororokere hagamijwe gukemura ibibazo byatumaga abaganga bajyanwa mu nkiko kubera serivisi batanze. Mu bihe biri imbere kandi serivisi yo gutwitira undi izajya itangirwa mu bitaro by'u Rwanda hakoreshejwe ubwisungane mu kwivuza. Uko bizagenda bishyirwa no mu zindi serivisi z'ubuzima bitari mu buryo bwo kwishyurira ikiguzi cyose, ndetse bikaba byajya no kubwishingizi, nabyo turabiteganya ko iki giciro cyanagabanuka kikajya hasi cyane, ariko wari umubare fatizo kuko uwo tuwufite twabonye bake babashije kubikoresha. Iyi serivisi izagihabwa gusa umugore udashobora gusamwa mu buryo busanzwe kandi afite umugabo, ariko abadepite bamwe basabye ko n'abatarashyingiranywe bazayigiraho uburenganzira. Kuri ubu iyi serivisi yo gutwitira undi ibarirwa ikiguzi cya 3.5 million z'amafaranga y'u Rwanda umuntu yishyuriye hataje mu bwishingizi cyangwa ubwisungane mu kwivuza. Jean Paul Maniraho, i Kigali. Reka tuve Kigali twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri wa kabiri abanyamerika bazindukiye mu gikorwa cy'amatora y'umukuru w'igihugu, aho bagomba gutora perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugomba gusimbura Joe Biden. Twifashishije ikoranabuhanga turi kumwe na Edi Rwema, ni umunyamakuru ukorera Ijwi rya Amerika. Edi, wiriwe neza? Mwiriwe neza, mumeze muti Kigali? Kigali tumeze neza, ndizera ko namwe aho ngaho mumeze neza. Hanyuma uyu munsi abanyamerika bagera muri 240 bari mu gikorwa cy'amatora. Waduha ishusho uyu munsi byifashe bite, ubwitabire, umwuka hari n'uwuhe kuri uyu munsi w'amatora? Urakoze cyane. Icyo nakubwira nuko muri abo miliyoni hafi 200 bari butore, abagera hafi kuri miliyoni 80 n'izindi bari baramaze gutora, kubera ko muri Amerika abantu bemerewe kuba batora kare cyangwa se bagatora bakoresheje iposita. Ni ukuvuga ko abagera hafi kuri miliyoni 120 nibo bitabiriye iki gikorwa cy'amatora cyabaye hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hamwe bitangira saa 12 za mu gitondo bikageza saa 1 z'ijoro, ahandi bigatangira saa 1 bikageza saa 2 z'ijoro. Muri rusange ubwitabire buri hejuru cyane. Impande zombi ko bakandida bahanganye ari bo Donald Trump wahoze ayobora iki gihugu ndetse na Vice President Kamala Harris bakomeje gushikariza abayoboke babo
kwitabira aya matora, ariyo mpamvu ubona ko ubwitabire buri hejuru cyane. Aho nagiye nyura muri leta ya Arizona, imwe muri leta z'isibaniro hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wasangaga abantu batora nta muvundo, nta gutinda, ariko hamwe na hamwe ugasanga hari imirongo miremire cyane, ku buryo abantu biteze ko aya matora nta shiti aza kugenda neza. Ariko nanone hakaba hakiri ibibazo by'uko abanyamerika bafite ubwoba mu gihe umwe mu bakandida yaramuka yanze kwakira ibyavuye mu matora, ko bishobora guteza imvururu mu gihugu. N'ubundi aho ukomoje ko hari ushobora kwanga ibyavuye mu matora, ndatekereza ari umukandida w'abarepublike n'ubushize niwe utaremeye neza ibyavuye mu matora. N'ubu ngubu hari ikigaragaza ko ashobora kuza kutemeranywa n'ibiva mu matora. Yatangiye kubivuga mu makoraniro menshi agenda akora, akavuga ko igihe yaramuka adatsinze byaba bivuze ko amatora yibwe. Niba rero akomeje kuvuga iyo mvugo nyuma ibyavuye amatora bimaze gutangazwa bikagaragara ko yatsinzwe, icyo gihe bishobora kugumura bamwe mu bayoboke be. Ariko inzego z'umutekano hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose ziriteguye. Mu mijyi mikuru nka Washington DC, inyubako za leta zimwe na zimwe zirarinzwe, ndetse hari imihanda yagiye ifungwa kugira ngo birinde icyateza umutekano muke igihe umwe mu bakandida yaba aramutse yanze kwemera ibyavuye mu matora. Ariko abantu bafite icyizere cy'uko ibintu biza kugenda neza, bikarangira neza. Ubwo ni ugutegereza tukareba uwatsinze se aratsinda ku kinyuranyo kingana gute. Hanyuma aramutse atsinze ku kinyuranyo kiri hejuru, nibaza ko undi mukandida yakwemera ibyavuye mu matora. Hanyuma mu matora amwe n'amwe hari igihe biva mu matora byagiye bigaragara ku mugoroba w'uwo munsi w'itora cyangwa se bukeye mu gitondo. Uyu munsi abakandida byagiye bigaragara ko begeranye cyane. Uratekereza ko ishusho y'ibiva mu matora ishobora kugaragara nka nyuma y'igihe kingana iki? Nibaza ko ukurikije imitorere ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoresha cyane ikoranabuhanga, kandi nabivuze ko hari miliyoni hafi 80 zamaze gutora. Bivuze ko biza koroha ayo majwi guhita ajya hanze, abantu bakamenya ibyavuye muri ayo majwi ya mbere. Hanyuma nanone ibiro n'ibifungwa cyane cyane mu mareta yo mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, masaa moya ibiro biraba byafunze. Bivuze ko guhera saa 3 z'ijoro ku isaha ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuza kuba dutangiye kubona ishusho y'uko ibintu bihagaze. Iyi shusho ahanini turaza kuyihera muri leta z'isibaniro cyane cyane ziri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Amerika. Ubwo ni ukuvuga nka leta ya Pennsylvania, ni ukuvuga nka leta ya Michigan, ni ukuvuga nka leta ya Wisconsin, ndetse ukamanuka hasi ukaza muri za Carolina ya ruguru, hanyuma ukajya muri Georgia. Izo leta bivuze abatora bayo baraza gutora kare ku buryo saa moya benshi baza kuba barangiye. Hanyuma mu masaa 3 z'ijoro ku isaha yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turaba twatangiye kubona ishusho y'uko ibintu bimeze. Umukandida umwe, tuvuge urugero Kamala Harris, arimo arahabwa amahirwe menshi cyane yo kuba yatsinda leta ya Michigan, agatsinda leta ya Pennsylvania, agatsinda leta ya Wisconsin. Biramutse ari uko bimeze, byahita bimugeza kuri ya majwi 270 akenewe kugira ngo umukandida abe yakwitwa ko yatsinze ayo matora. Ubwo rero izo leta cyane cyane ziri mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizitangira gutangaza kare ibyavuye mu matora, dushobora kugeza mu masaa 6 z'ijoro byamaze gusobanuka tuzi umukandida ushobora kuba yatoye. Ariko nanone nk'iyi leta ya Arizona ndimo, kenshi na kenshi ni leta itinda gusohora ibyavuye mu matora, kandi nayo iri mu mareta y'isibaniro. Ubwo rero nibihuta bakabitangaza kare, dushobora kubona ishusho y'uko ibintu bihagaze mbere y'uko bucya. Turagushimiye cyane Edi Rwema, waduhaga ishusho y'uko ibintu byifashe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri munsi w'amatora y'umukuru w'igihugu. Murakoze cyane. Tukivuga kuri aya matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka dukurikire icyegeranyo twateguye na mugenzi wacu Twibanire Theogene, aho agaruka ku matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batura umukuru w'igihugu nk'ahandi hose, nyamara amajwi yabo si yo yonyine amwemeza. Ijambo rya nyuma nk'uko ariko byahoze kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabaho ni irya koleji y'abatora. Bigenda bite? Iyo umuturage agiye gutora, ku rupapuro rwabugenewe asangaho amazina y'abakandida bose, akihitiramo umwe. Burya rero iyo batoye mu by'ukuri baba bahisemo itsinda ry'abitwa abatora bakuru.
iri tsinda niryo ryitwa koleji y'abatora. Koleji y'abatora si inteko ihoraho cyangwa se imwe yicara hamwe, ahubwo igizwe n'inteko z'abatora bakuru muri buri leta. Nyuma y'itora rya Rwanda zose ziteranira umunsi umwe mu murwa mukuru wa buri leta, nazo zigatora. Biba buri myaka 4 mu matora y'umukuru w'igihugu yonyine gusa. Koleji y'abatora igizwe n'abaturage, umubare wabo ungana n'uwabagize Congo, hiyongereyeho n'aba Washington DC. Muri iki gihe turimo abagize koleji y'abatora bose hamwe ni 538. Buri leta igira umubare munini cyangwa muto nk'uko bimeze muri Congo bitewe n'ukuntu ituwe. Urugero nka leta ya Wyoming igizwe na depite umwe n'abasenateri 2 muri Congo. Bityo rero gufite abantu 3 muri koleji y'abatora yayo ikaba inganya n'izindi leta 5 zidatuwe cyane nkayo arizo Alaska, Delaware, North Dakota, South Dakota, Vermont na DC. California ya mbere ituwe cyane kurusha izindi, ifite abadepite 52 n'abasenateri 2 muri Congo. Ibyo bivuze ko koleji y'abatora bayo ari abantu 54. Amatora narangira harakurikiraho amabarura y'amajwi. Koleji y'abatora iraterana kugira ngo yemeze umukuru w'igihugu mushya ihereye ku majwi yavuye muri Rwanda. Ibi niko bimeze kuri leta 48 muri leta 48 kuri 50 zigize igihugu no muri DC. Kandida uri imbere mu majwi ya Rwanda niwe koleji y'abatora yose yemeza. Naho muri leta 2 Nebraska na Maine zo amajwi ya koleji y'abatora ajya kuri kandida bishingiye uko yatsinze muri buri karere k'itora kazo. Uzaba perezida wa Amerika agomba kwegukana byibura amajwi 270 kuri 538 muri koleji y'abatora. Koleji y'abatora irangije imirimo yayo ibyohereza Congo. Iyi nayo igaterana igatangaza burundu amazina ya perezida wa Repubulika mushya na vice perezida we. Mu matora amwe namwe uwatsinze yamenyekanaga mu ijoro ry'uwo munsi w'itora cyangwa se mu gitondo kare ku munsi ukurikiyeho. Kuri iyi nshuro kuba abakandida bombi begeranye cyane muri leta nyinshi bishobora gutuma bitinda. Amajwi barayabara, ariko se bigenda bite? Habanza kubarurwa amajwi y'abatoreye ku biro by'itora, hagakurikiraho ay'abatoye bakoresheje iposita. Aba bashobora no gutora mbere y'umunsi nyirizina w'itora, hanyuma hakaza ay'abasirikare bari hanze y'Amerika. Mu kubarura amajwi hakoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga, gusa hari ubwo biba ngombwa kubara mu buryo busanzwe mu gusubiramo neza amajwi. Uribaza uti perezida mushya azarahira ryari? Muri aya matora yo muri uyu mwaka perezida watowe azatangira imirimo y'inyuma yo kurahira tariki ya 20 Mutarama umwaka utaha 2025 mu mbuga iri imbere y'inteko ishinga amategeko ya Washington DC. Uzaba ari umuhango wa 60 wo kurahira kwa perezida mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uyu muhango perezida mushya arahirira kubahiriza itegeko nshinga maze akavuga ijambo yateguye uwo munsi. Dukomeze myandi makuru twabateguriye. Abagore baturutse mu bihugu byo hirya no hino ku isi byabayemo genocide cyangwa se n'ubundi bwicanyi ndetse n'ibirimo kuberamo intambara bakozwe ku mutima n'ubuhamya bw'abarokotse genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda n'abayikoze nyuma yo kubasangiza urugendo rwabo rw'ubumwe n'ubudaheranwa bamaze kugeraho muri imyaka 30 ishize. Nibindi kuri inkuru turagezwaho na Calixte Kaberuka. Namurebaga nkumva ndamwanze cyane, nkumva mfite imbaraga nanjye nakwihorera nanjye nkamwica. Ubuhamya bwa Nduhungirehe, umubyeyi warokotse genocide yakorewe abatutsi muri Mata 1994, ni bumwe mu bwakoze ku mitima ya benshi ndetse bunazamura intimba z'abagore baturutse mu bihugu byo hirya no hino ku isi byabereyemo genocide, ubwicanyi ndetse n'ibindi birimo kuberamo intambara zitandukanye zikorerwamo ibyaha byibasira inyoko muntu umunsi ku munsi. Nduhungirehe uretse kwicirwa imiryango, genocide yanamusigiye agakoko gatera sida nyuma yo kubohozwa n'abicanyi. Indwara nakuyemo nazo ntari nziteze, nk'indwara ya virusi itera sida sinari nyiteze yavuye muri icyo gitero. Indwara yo mu mutwe umfatira imiti ndera yazanywe na genocide. Ibyo byose rero igihe ndimo njya gufata imiti nabyo ngenda mbyibuka, nkibuka icyabiteye. Ariko iyo maze kunywa imiti nkumva norohewe, numva nishyiramo kwiyubaka. Uyu mubyeyi ubona utuje mu mvugo ndetse no ku mubiri mu bigaragarira amaso,
kuri ubu asangira kabisi n'agahiye Rucogoza Leonard, umwe mu bagize uruhare muri jenoside kuko yishe musaza we. Aba bose babanye neza mu mahoro nyuma yo kubwizanya ukuri kw'ibyabaye, wishe agasaba imbabazi uwo yiciye. Iyo twibutse natwe ukuntu twahemukiye bagenzi bacu tukareba turi kumwe, iyo tuganiriye bakagira nk'ikibazo cyiza muri bo, duhora twitwararika kugira ngo tutongera kubakomeretsa. Ubwo ibyo bintu rero natwe tukabigira duhora twitwararitse kuri bo, ariko nabo ntabwo batwendereza, ni ukuganira uko dusanzwe ari turaturanye urugo ku rundi, inzu ku yindi. Ubuhamya bwa Nduhungirehe bwakoze ku mutima Kebef waturutse mu gihugu cya Liberia ndetse na Falina waturutse muri Cambodia, ibihugu bisangiye amateka amwe n'u Rwanda. Bose batunguwe n'intambwe u Rwanda rugezeho mu kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa. Numvise ncitse intege nkimara kumva ubuhamya bwa Mariya ntakubeshye. Ni ubuhamya nzasangiza abavandimwe banjye kugira ngo nabo bizabatera imbaraga, kuko hari benshi byabayeho mu gihugu cyacu cya Liberia. Ni ubuhamya nkuyemo imbaraga nzasangiza abanyaliberia kugira ngo barebe uko bagera ku bwiyunge. Somebody from our country also can survive. In Cambodia, Eva taught muri Cambodia ntabwo byoroshye kugira ku bumwe n'ubwiyunge nyuma y'ibyabaye. Nubwo hari ibyakozwe, ariko ntabwo twabigereranya naho abanyarwanda bageze dukurikije ubuhamya bw'ibyo twumviye aha. Gusa nubwo twiyemeje ko ibyabaye duharanira ko bitazasubira, ariko kugeza ubu igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kiri kure cyane. Abakristo benshi muri Cambodia bababarira bitewe n'urukundo rwa gikristo, ariko rwose icyo duharanira ubu ni ubumwe ndetse no gukira, kuko ari byo by'ingenzi kuri twe. this very important thing. Intambwe kandi u Rwanda rwateye mu guhangana n'ingaruka za jenoside ishimwa cyane na Madamu Alice Wayirimunelitu, umujyanama wihariye umunyamabanga mukuru wa Loni mu bijyanye no kurwanya jenoside. Alice Wayirimunelitu yizeza u Rwanda ubufatanye kugira ngo ubutabera buzatangwe. Mu by'ukuri nahamagariye njye ubwanjye nk'ushinzwe kurwanya jenoside, nkoresheje inyandiko ndetse mfatanyije n'urugereko rwashyiriweho u Rwanda kugira ngo rurangize imanza zasizwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Twandikiye impapuro tunagaragaza amazina y'abanyarwanda bakoze jenoside bahungiye mu bihugu, tukabibwira ko runaka yihishe muri icyo gihugu. Gusa nyine bimwe mu bihugu byakomeje kuryama kuri aba bantu, ariko nanone hakaba hari ibihugu byamaze gutera intambwe bigeza mu nkiko abo banyabyaha. Ibyo ntabwo bizaduca intege, kuko intego zacu ari zo kutadohoka. Ni umunsi wa kabiri inama iri kubera mu Rwanda. Abagore batu no hino ku isi byabereyemo jenoside n'ubundi bwicanyi ndetse n'ibirimo kuberamo intambara zibasira cyane cyane abaturage b'inzirakarengane. Hari kureberwa hamwe icyakorwa ngo ibyaha bya jenoside, ibyibasira inyoko muntu, iby'intambara ndetse n'imvugo zihembera urwango bicike. Calixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali. Minisiteri y'Ibikorwa Remezo yatangaje ko imirimo yo kubaka urugomero rw'amashanyarazi rwa Nyabarongo ya kabiri igeze ku kigero cya 40%. Ni urugomero rwitezweho gutanga umuriro w'amashanyarazi ugera kuri megawate 43 n'igice. Jean Paul Turatsinze yasuye ahari kubakwa uru rugomero. Uru rugomero rw'amashanyarazi ruri kubakwa mu gishanga kiri hagati y'imisozi y'uturere twa Gakenke, Rurindo na Kamonyi ku mugezi wa Nyabarongo. Umuyobozi ushinzwe imishinga mu kigo gishinzwe iterambere ry'ingufu mu Rwanda EDCR Uwera Jane yasobanuye ko kubaka uru rugomero biri kwihutishwa. Eze ku kigero cya 39% kugeza ubu imirimo ihari isa n'ikomeye, nkuko mubibona hano iruhande rwanjye hari dam. Nimureba hariya hirya muraza kubonamo kuri intake cyangwa amazi azajya yinjirira ajya ku mamashini hariya. Nizo activities ziri major zirimo gukorwa, no kuvuga ngo hari ziriya yabita intake, water intake, aho amazi yinjirira ajya ku mamashini. Hari dam ubwayo izagomera amazi kugira ngo tubone water level ihagije, amazi azamuka agira hari. Ubona hano ubibona gutya n'amazi ntabwo ushobora guhita ubibona, ariko nitumara kugomera hano amazi azazamuka agere kuri elevation ijya kuri intake hariya, mu none hamanuka ajya mu mashini atangire kugeneratinga umuriro nk'uko bisanzwe. Uretse rero iyi dam major, ikindi kintu kigaragara ni ya power house. Kubera iriya power house ubona ne kuva kuri ya intake ugera hari n'urugendo, ariko ni mu misozi, ariko ni ibintu bikenera ko bakoreshwa intambi, kuko ni baba bakora mu mabuye kandi akomeye, bisaba intambi. Rero ni ibintu byatwaye igihe kugera hariya kugira ngo batorere hariya, uzabona imashini 3 n'akazi kamaze igihe kinini cyane.
ni urugomero rwatanze akazi ku baturage kuko abasaga 320 bahafite akazi ka buri munsi bahemberwa. Abaturage baturiye utu turere ndetse n'abandi bava hirya no hino mu gihugu bakagaragaza ko bahaboneye imirimo bakaba bakomeje kwiteza imbere. Uru rugomero rwafashije aba baturage ndetse bakaba biteze ko bazahabona amashanyarazi mu rwego rwo kugera ku cyerekezo cy'uko mu myaka 5 iri imbere abaturage bose bazaba bafite umuriro w'amashanyarazi 100%. Ntabwo twari dufite amikoro ahagije cyane, ariko twabashije kujya tuguramo amasambu, ugahembwa ukizigama, ukabasha kuguramo akabanza. Urugomero turwitezeho ikintu kinini, bashobora kuzaduha nk'umuriro cyangwa ahantu umuriro utari ukiyongera. Ibice by'uru rugomero byose byamaze gutangira kubakwa, harimo n'aho imashini zizajya zitanga umuriro w'amashanyarazi. Noneho urebye hano uraza kubona imashini 3, imwe zagenetinga 14 n'igice, byose bikora 43 n'igice. No kuvuga ngo urebye hano uraza kubona imashini imwe uturutse ruguru umuyoboro w'amazi uzari umuyoboro umwe, ariko ugeze hariya ukoramo branches 3 cyangwa ibice 3. Umuyoboro wose ni metero 367, ariko iyi ibiri yo hepfo umwe ni 216, imwe muri zo. No kuvuga ngo zose rero zihuriza hano ariko ari 3. So nizo zizaduha izo megawati zingana gutyo. Urebye hano rero uraza kubona hariya turetse tw'umutuku naho generator izaba turbine izaba yicaye, noneho bazakaporingaho cyangwa bazafungaho generator, kuko imashini z'icyo duha ni mechanical energy. Mechanical energy rero ikaba transformed into electrical energy niyo generator, none ikaba umuriro ukazamuka rero transformer, ikaba step up transformer from 11 to 110 kV. Ni urugomero rugizwe n'ibice bitandukanye. Aha tugeze mu gice kizajya cyoherezwamo imyanda yaturutse mu mazi. Nk'aha ngaha hafite uburebure bwa metero zisaga 300. Iki akaba ari igice kizajya gisukura amazi ava mu mugezi wa Nyabarongo. Iyo myanda yavuyemo ikoherezwa mu bindi bice bitandukanye nk'uko abari gukora iyi mishinga babigaragaza. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo Kabera Olivier asobanura ko kubaka uru rugomero ndetse n'indi mishinga y'amashanyarazi biri mu bizatuma abanyarwanda bagerwaho n'amashanyarazi 100% mu myaka 5 iri imbere. Hari n'indi mishinga ariko itandukanye mugiye muzi, hari ikorwa cyane cyane amashanyarazi aturuka ku mazi, ibyo bita hydropower. Hari umushinga urimo gukorwa kuri Nyabarongo ufite megawati 28, ariko akaba ari icyiciro cya mbere kuko umushinga ubwawo ni munini, ni umushinga uzageza kuri megawati hafi 130. Ubwo twatangiranye na megawati hafi 30 nyine 28, akaba arizo turimo gukora ubu ngubu. Ntabwo byashobotse rero ko muri 2024 tuba tugeze ku 100% nkuko twe twarabyemeje mu kugeza abaturarwanda bose ho amashanyarazi, ariko ni intego tugifite twibwira yuko tuzabasha no kugeraho mu gihe kidatinze, ndetse muri no NST2 twayo ntego yuko twaba tubigezeho mu gihe kitarenze imyaka 5. Uru rugomero rw'amashanyarazi rwa Nyabarongo ya 2 rwatangiye kubakwa mu mwaka w'2022, rukazuzura muri 2026. Ruzuzura rutwaye ingengo y'imari isaga miliyoni 214 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga asaga miliyari 220 mu manyarwanda. Jean Paul Turatsinze, mu ntara y'Amajyaruguru. Abatuye mu mirenge ya Bweyeye na Butare mu karere ka Rusizi baravuga ko biteze umusaruro ku biti gakondo ndetse n'ibiti bivangwa n'imyaka bigera ku 300 batangiye gutera. Aba baturage bakaba bavuga ko bakunda kwibasirwa n'isuri kubera imiterere y'iyi mirenge. Ni inkuru tugezwaho na Pasco Nshimiyimana. Ibice by'imirenge ya Bweyeye na Butare bigizwe n'imisozi miremire. Ibi bituma hakunda kwibasirwa n'isuri cyane, maze igatwara imyaka y'abaturage idasize n'indi mitungo yabo. Usibye ibyo ariko ubuke bw'ibiti gakondo muri aka gace abagatuye bahamya ko binagira ingaruka ku rusobe rw'ibinyabuzima. Inkangu zihibasira cyane kubera imisozi ihanamye cyane. Imisozi itariho ibiti ikunda guhura n'inkangu cyane ku buryo zidutwara n'ubuzima bw'abantu. Muri uyu murenge hano higeze hatera inkangu, amazu agenda ashoka mu nkangu, ingo zikagenda, abantu barimo bagatwarwa. Iyo miti batera mu myaka rudashobokana n'utwo dusimba, nk'uko nguko hari imyaka usanga ibangurirwa n'utwo dukoko, ariko kubera iyo miti hari tutakiboneka. Mu guhangana n'ibi bibazo, umushinga Naco Rwanda urimo gufasha abatuye Bweyeye na Butare gutera ibiti gakondo bivangwa n'imyaka ndetse n'iby'imbuto nka avoka. Jean Claude Dusayimana uyobora uyu mushinga aragaruka ku ntego zawo muri iyi mirenge
ndetse n'icyo bawutegerejeho. Twateye ibiti kuri hegitari 600 mu myaka 2 ishize, ariko tubona haracyari ubuso bunini bukeneye guterwaho ibiti. Niyo mpamvu muri uyu mwaka twahisemo gusa nabongera ubuso, tugiye gutera ibiti kuri hegitari 1000, dutera umubare w'ibiti bujya ku ngana 300. Nubwo ibiti bifata ubutaka, ariko si umumaro bifite gusa, ahubwo binafasha mu kongera umusaruro, cyane cyane ko ibiti bya gakondo byongera gukurura udukoko, urugero nk'inzuki, ibinyugunyugu bibangurira imyaka. Bityo rero iyo mudakoresheje ibiti bya gakondo, mushobora kubona nyine ibiti biri mu butaka mu mirima, ariko hakaba ari ikindi dutakaza kijyanye no kubangurira imyaka ndetse no kubungabunga urundi rusobe rw'ibinyabuzima rufasha kuvugurura umwimerere n'ubwiza bw'ubutaka. Ndetse nkaba nahamagara n'andi bafatanyabikorwa banyumva ko mu by'ukuri baza tugafatanya tukagira icyo twakora muri iyi mirenge, cyane ko ukuboko kwacu kudahagije, tugomba gufatanya nabo ukuboko kwabo kuje twarushaho kugira umusaruro mwiza. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe ubukungu Habimana Alfred yifatanyije n'abaturage gutangiza iterwa ry'ibi biti bigera ku 300 Bweyeye na Butare. Yaboneyeho gusaba abaturage kubyitaho kugira ngo bizatange umusaruro babyitezeho. Inzego z'ibanze zegereye abaturage ndetse n'abaturage muri rusange, icyo tubasaba cya mbere ni ukumva ko uyu mushinga waje ari buje gukorera, uje kubakorera kugira ngo buriya butaka bwabo bahengaga bwagendaga butwaye n'isuri, ibi biti bije kubufata. Turabasaba rero kubisigasira, ntibumve ko igiti ari icy'umuterankunga wagiteye cyangwa se uriya uri muri rya tsinda rizagikurikirana, ahubwo bikaba uruhare rwabo, inshingano zabo zibanze kugira ngo bariya bazaze babunganira. Ikigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba kivuga ko hari gahunda yo gutera ibiti bisaga miliyoni 60 mu gihugu hose. Akarere ka Rusizi nako kari muri gahunda zo gutera ibi biti, aho kabitera ahatandukanye, haba mu mirima ndetse no ku migezi, mu rwego rwo gukumira isuri yangiriza abaturage. Pasco Nshimiyimana, mu karere ka Rusizi. Reka dukomeze tubabwira ko inzobere mu bijyanye na siyanse zivuga ko hakiri imbogamizi zishingiye ku myumvire zituma abagore b'Abanyafurika bataba benshi mu mirimo isaba kuba barize ibintu bijyanye na siyanse, ikoranabuhanga, engineer, imibare. Abitabiriye inama nyafurika ihuje hamwe abagore b'inzobere muri izo nzego bakaba bari kurebera hamwe uko izi nzitizi zakurwaho. Ni inkuru tugezwaho na Emebote Mushashi. Birasuzuma ibibazo byugarije Afurika ndetse no kubushakashatsi abagore bakora bwafasha mu kubikemura. Cyurinyana Marie Chantal ukuriye umuryango w'Abanyarwandakazi b'inzobere mu bya siyanse n'abenjeniyeri Lawis ari mu bayiteguye. Ikaba ari uburyo bwo kuganira ku bibazo biganje Afurika muri siyanse na engineering. Turi kuvuga ku ngingo zitandukanye, mwabonye ko harimo energy, harimo emerging technology, harimo climate change. Ibyo bibazo byugarije isi, ariko cyane cyane kuri Afurika. Impamvu rero iyi nama no kugira ngo turebe aho ubushakashatsi bw'umwana w'umukobwa cyangwa bw'umudamu bugeze. Inzobere mu bijyanye n'ibidukikije n'ihindagurika ry'ikirere Dr Victoria avuga ko imirimo runaka igenewe abagore indi ikagenerwa abagabo iri mu bidindiza iterambere ry'abagore. Inzitizi zigihari zituma abagore badakurikira amasomo ajyanye na siyanse, ikoranabuhanga n'ubwenjeneri ndetse n'imibare. Mu miryango usanga dukura batubwira ngo iriya mirimo ni iy'abagabo, tugakurana iyo myumvire batubwira ko umukobwa adakwiye kujya mu bintu bikomeye. Hari n'abavuga ko nta bagore beza baba muri siyanse. Mu byo abitabiriye inama basanga byafasha mu kurenga izi nzitizi harimo kongerera abagore ubushobozi binyuze mu burezi no guhindura imyumvire y'uko hari ibigenewe abakobwa n'ibigenewe abahungu, kandi ngo abagabo bakwiye kugira uruhare muri izi mpinduka. Uru rugamba ntabwo abagore bonyine barutsinda, kubera ko abagore ni ba mama bacu, ni abakobwa bacu. Rero mu gihe turetse abagore bakabijyamo bonyine, bizatuma abagabo hari imyumvire bagira itariyo ku birimo kuba. Rero ni ingenzi ko n'abagabo babigiramo uruhare mu kumva ibyo abagore bashaka kugeraho, by'umwihariko muri siyanse, ikoranabuhanga, ubwenjeniyeri n'imibare. Tuzi neza ko mu gihe ikipe runaka ihagarariwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, igihe hari abagore bari gukora neza bituma haboneka umusaruro mwiza, yaba mu bushakashatsi, muri bizinesi, mu guhanga udushya no kuzana ibitekerezo bishya.
rero igikenewe gukorwa ni ukubanza kwirebaho ubwacu tukareba ibitubangamiye ubundi tugafatanyiriza hamwe kugira ngo umugore uri muri siyanse ashyigikirwe ndetse na guverinoma zikadufasha aho buri wese agira uruhare muri ibi. Iyi nama nyafurika ihurije hamwe abagore b'inzobere muri siyanse n'abenjeneri baturutse hirya no hino muri Afurika iteraniye i Kigali mu Rwanda kuva tariki 5 kugeza tariki 7 z'ukwezi kwa 11. Ihurije hamwe inzobere muri siyanse n'abenjeneri baturutse mu bihugu 14 byo muri Afurika. Aime Bote Mushashi, i Kigali. Mu yandi makuru, ku nshuro ya mbere ku isoko ry'imari n'imigabane hakusanyijwe arenga miliyari 130 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cy'amezi 3 binyuze mu bucuruzi bw'impapuro mpeshwamwenda. Bikaba byagaragaye bw'ikigo Prime Energy cyashyiraga ku isoko ry'imari n'imigabane impapuro mpeshwamwenda zizwi nka Green Bonds za miliyari 9.5 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cy'imyaka 7. Placide Ngirinshuti arakomeza. Abashoramari babaye benshi mu kugaragaza ubushake bwo kugura izi mpapuro za sosiyete Prime Energy kuko rirakenewe miliyari 9,500,000 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko abiyandikishije barengeje miliyari 9,580,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Bivuze ko amafaranga arenzeho bagomba kuyasubiza ba nyirayo. Ubu bwitabire bwagaragaye bwaje busanga umubare munini w'abashoramari bari babanje kugaragaza ubushake bwo kugura izindi mpapuro mpeshwamwenda zaziri ku isoko mezi 3 ashize nk'uko bisobanurwa na PSLC Rwabukumba, umuyobozi w'isoko ry'imari n'imigabane hano mu Rwanda. Ni n'ubwa mbere dere bibaye ubu ngubu ku isoko ryacu yuko tugira instrument eshatu ziza produit eshatu zizira icyarimwe presque mu mwaka umwe, noneho wingi byabaye muri amezi 3 tumaze hano ku isoko kandi biturutse ku mazu zitaje bwa mbere ku isoko. Umuyobozi mukuru ushinzwe iby'isoko ry'imari n'imigabane n'ibikorwa by'ishoramari muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Biganiro Steven asobanura ko kwitabira kugura izi mpapuro mpeshwamwenda ari icyizere ku bukungu bw'igihugu. Bizakontributinga ku bukungu bw'igihugu nk'uko nari mbivuze, cyane cyane hazabamo no kurema akazi, ariko n'ubuzima bw'abantu buzagenda burushaho kuba bwiza. Izi mpapuro mpeshwamwenda zizwi nka Green Bonds nibwo bwa mbere zicurujwe ku isoko ry'imari n'imigabane hano mu Rwanda. Sosiyete Prime Energy ikora ubucuruzi bw'amashanyarazi yashyize ku isoko izi mpapuro ikeneye kubaka uruganda rushya rw'amashanyarazi rwa Rukarara ya 4 ku mugezi wa Rukarara uherereye mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Placide Ngirinshuti, Kigali. Na dusoreje amakuru twari twabateguriye mu izina ry'ikipe yose yagize uruhare mu kuyategura no kuyabagezaho. Turabashimiye cyane ko mwakurikiye, mukomeze kwinogerwa na gahunda zitandukanye televiziyo y'u Rwanda yabateguriye.